London na siad chomharthaí is clúití agus is mó cuairteoirí dóin. A go máil a bheith muos is stair hasanna, tá túr London muos is stair agus I bhfuil na hÉireann. Agus is iomaí éireannach a caithe léhananta Jerry, taobhastí den na bálaí seo. Just géal duine amháin acu, an Taoiseach Gaelach Briain ó Ruairc, a threid neadan an chomhlíonachais. Agus a chail. Briain O'Rourke was Lord of West Breifne in the latter half of the 16th century. His territory, roughly equated with the modern County Leitrim, was slightly larger. He was Lord of Breifne at a time of crisis. Bhí éilis ag daingnú a gréime éireann. Cinniu ar fod na hÉireann, na bhí na Sasannaí ag teanú isteach ar hailte na hÉireann. Bhí siad na gurí smacht breise a chur na tailte sin, bhí siad gurí deireadh a chur le grasanna na néal, le grasanna córbais na néal. Bhí siad gurí deireadh a chur leis an éanachas, agus bhí siad gurí dlíthe na Sasanna a chur a bhéim sa tír. Agus is fearr miltena Samuel Briain O'Rourke, dwar go dog an sesin léir agus dúine inniu. Bhion mhór úsle na néal, ag amnar bhí Sasanna ag gurí smacht a áil ar hailte na hÉireann. Bhí O'Rourke a géirí smacht a chineal ar a hiarnas hain mBreifne, rud de haring clú agus cairde hiige agus náimhde. Ma arcamid ar na fudí stairiúile, tíamid ghfuil gá íoha de O'Rourke an, agus tá dá íoha sin ag teacht go heile is go thomlann sala ar a chéile. Bhí an aird ag na Gaelir, hílrí sé ó chláán úsal, bud a fiocht ada riaga hílrí sé ó na hárdríthe ó ríthe chonacht. Máú as a chud patronteachta ar na fillí ar na bard, máú is lí na nalagla a chothí sé an armsaige, agus máú as éireacht a go héin a chosint agus a chothú. Ach an sin, ma arcmid ar na paparí stáit. Tíamid léir gas miltena dúirte de O'Rourke. Cuirtar síos mar ganne sotala, tintrí, mór chúise, dána. Had to fight for his position as chief, fend off rivals within his clan. He was intensely conscious of the autonomy of his territory, be it from incursions from Gaelic rivals in the neighbourhood or from English authorities. And his primary loyalty was to his own clan, to the preservation of his own territory. Gaelic society produced robust, aggressive leaders. Those who had a strong military support
were those who came to the fore. At the rare mar a scap, Udaras hasna is jas a cheer. Vi Gaelach curhiga nís politúla, nís sophisticúla, agus vi nís mó glicis a dhéich na Gael, agus iad a déla leis na Sassani. Agus the rare jalrú ní róna tréthe sin, ag bunt leis an Ruairce. Ís concís agus cólínachais a bhí sa siú hís teag. Ré na nuafas. Bhí go leor éirithe amach in iad na Sasanna lena linn. Glach an Ruairceach páirt a go deacu ach sa bhliain 1582. Rinne sé cóíonta sécanna le fear anad na banrinne in Éireann. An leasrí. Siochan chara a bhí le bheitán. Bhí caidirh mí thuimhnach a riú ag ó Ruairc leis na fórsaí Sasanacha. Cé gur aitheann sé údaras an leasrí in Éireann, bhí leisc có ibrú le ifigí an réaltais. Agus dúiltais an clán ligean dóibh féimnú an seo ar a cuid tailte. Ach bhí ifigach amháin a ródrún daingan igi féimnú ar hailte I Ruairc. Fear do bhunú Dorset, a bhí ionta tugad an lábhláidir in Éireann. Ceapú Sir Richard Bingham mar uachtar an chanacht a 1585. Agus bhí fuan an náhaid ag I héin, agus ag ó Ruairc ar a chéile. Ar na chéad bharrta den near na Bingham in é cheapahain, dúdaí sé mac I Ruairc Briain ág, agus choní Bingham eisin ina ghaol, an deá iompar ahar a chintiú. Agus ar náide ní raibh an dara ré ag ó Ruairc an sin, a có ibrú leis. Thug siad Briain óg a bhfad ar shiúl óna ahar mBreifne, lena cheolú chun sivíolteachta in Oxford. O'Rourke felt compelled to cooperate, and he agreed and signed to the Composition of Connacht in 1585, which was a new agreement between the nobility of Connacht and the Tudor regime, which introduced new landholding settlements to abolish Gaelic succession. But all the while, he was still looked upon with suspicion by the regime that, given an excuse, given an opportunity, he would not hold to that agreement. Gheangní Richard Bingham a ghreim mar chonachta a 1588 nuair a bhain sé leas as tlí hasanna chun tíornas chluigeí a winch do winter ichrathúr agus é thabhairt de dhearrthar hain ar son na corona. Ag arc gur seochalig gon tíbheile de lach giile, bhí ag ó Ruairc go raibh a thiornas hain a guntuairt. Bagairid in sin gur tugadh a bhac Briain ág a maithas Oxford bhí chum, agus níl amhras ar bícheann ach go raibh an Ruairce ag dréim le chonsaí ó bhunú Bingham gan mhoill. Bhí cibhlint chontarteach crochta os a gceann. Agus car cogu seachtach idirnáisiúnta an lásar sa Ruairc.
chorabí na honsaí olmór ar inion Spáin ar hasanna I 1808. Ach dág sé a lorug ar géal na Héireann. Cé gur teap olmhór a bhí an armaid na Spáine, nar a landal na Spáine in iarthúscript na tíre, chuir siad tús le sráid imeachtaí a thoman ó Ruairc chun a abhleasa. Guaigdeag ochtas a hocht, na gibhlinn seachtach idir sár chuachtaí na híise. Chur pilib rí na Spáine all armaid amach na túr London a gáil, agus sásanna a lig a churfaí chuis ina dhéise. Ní réirí leis, ach chuir se cár a gcuinúint an tíisi géalaí Briain ó Ruairc. Fear a bhí géiríochaid tailte a chosint óna Sasannaí in Éireann. I man fór 1808, tháinig thart faní soithéach Spáine isteach I má dhún an ngáil ar lorug foscaí. Chothaigh siad imní agus agla a másc na Sasanna ach dóchas a másc na Mail. For the English officials, the landing of Spanish soldiers on Irish soil in various locations from the north, from Donegal to Kerry, was a nightmare scenario. From O'Rourke's point of view, the presence of Spaniards on Irish soil was a godsend, an opportunity that he hoped to utilise to eject the Bingham regime out of North Connacht and away from his territory. Dógur Richard Bingham uachtar an Connachta gró ar gath Taoiseach Gaelach ar ó Spáinní aige iad de thuairt suas. Nuair a fuair a Ruairc an tardú, dhiúlta sé glán dá. Thug ó Ruairc chairman de cheithre scóir Spáineach a tháinig slánas na saithí ar chósta ligí. Thug sé Lóistín agus Éadí agus Aram. Dan cuid acu I Gaisleán í Ruairc, a bhí site an seo san áitiúil Caisleán Park sa le Taniuan, ar bhruach Loch Gile, 7,000 ó Gaelach ligí. In many respects, at that point, he crosses a Rubicon in terms of his relationship with the Elizabethan government, in that this was very much perceived as an act of defiance, not just of the government, but of the Queen and of her authority in Ireland. Bhí an tíorthúisceart ar fad ar cipinní I rith an ama. Tháinig an leas rí fríd cantar ligí, le míle go leith fearr ag scrisú rompu ar lorug Spáineach. Bhí ar na Gael éilú I méle gin, a lorug jíjin le O'Rourke. A gerid gur bé O'Rourke héin an sprach. Ísfik J. Míle Cuiched Nocha. Slogo Araman Warlish and Governor mi an Warta le Caraganya I Ruairc. Bhí ar fearr san arm gur chuir sé imad de chuid captain agus de chuid cachlan an I winterólis. Chuir sé slua eile de cheannasaí arm, siar a roichid ligi le Breifne anru. Sé rinn na slúite seo creach, léirscris, loscu agus maru ar gacha danig rompu sa dúche sin, gur hanig an dách lua a gceanna chéile áhuir.
Le seo a ddíbriú ó Ruairc an chrí, agus ní bhfuair Jean ná díjan gur tháinig sé chun na dua, ag mag sibhne na dua. Déala ó Ruairc go halaban na bheabhra na bliana 15 nóga héin. Bhí séisir feabhchan agus ceithre bhada seilige leis mar bhrontanas don rí seamas. Bhí ó Ruairc ar lorg charman, a chomh maith sin bhí sé ar lorg Gaelach a chuideach leis na Sasannaí a roiigú óna chuid tailte. Ach bhí chomhairle ambassador Hasanna dhiúltaí séamas éisteach de chóirt dó. Dír ambassador Eilish ar an rí ó Ruairc a ghabháil agus a chuir trasna na teorann ó Yas. This was a source of great bitterness, really, for O'Rourke, was the fact that he had understood that he had an assurance of protection from James VI when he went to Scotland, so he felt quite betrayed by James's handling of him. So O'Rourke was arrested in April of 1591 and transferred to Carlisle, where he's handed over to the English authorities, and then transported to London and the Tower of London. Inniu mar close prisoner, imriginus éanar. Dag na húdra sa túra fa sé bhí sular choú trés in na leich sa chuirt a míarú fór na bliana cearna. O'Rourke's arrest and trial was of particular interest because it was the first case of extradition between Scotland and England, and also because the crimes for which he was accused had taken place in Ireland and not in England. So there was a tricky legal argument to be put forward by the Crown prosecution. However, it was also a very political trial, and therefore state interest overrode tricky legal argument, and the case went ahead. Rinneú na corona a aistriú go Gaeilg de O'Rourke le go dtuigeann sé iad. Chur 8 góir ina le. Ina measc bhí an cuidiú a thug siad an na Spáinní a tháinig go tír i nDéireann. Agus an tíre amach a chothaigh sé in Néadan na Sasanna in dhéise. Dhiúltaigh sé freagra a thabhairt ar na líomhaintí, ach a d'afadú na cuairte curú is deach gur phléadúil sé neamhcheanta. Dír O'Rourke seachtain a scrúdú a dhéanú ar an éanaise, riad ar maithe bheith aige, agus an bhánraon héin mar bhreithimh ar a chás, ach dúiltíú sin a ling dá. Briain Ruairc as trés a gonne hasanna agus díriú chun báise mar altóir. Myler McGrath, the Archbishop of Cashel, was present and urged O'Rourke to confess and to repent before his execution. Briain O'Rourke rebuked him for his audacity in urging him to repent. He criticised the
Archbishop for his uncertain faith, because McGrath had converted originally from being Catholic to then being Protestant. So it was indicative of Briain O'Rourke's pride really right to the very end, and his resolution and determination not to in any way defer to either church or state as he was being executed by Queen Elizabeth I. Tá cúntas súntasach a bhású scríomh stairiúil Eilíseach dar a bhainm John Stow. Dearann sé gur tugadh amach an Ruairceach agus leithreachach é, agus tá sé sin tocht go leithreachach é. Cílíonn sé sin I mbeadh sé inán an céasa ó fásach seo a bhthú go hiomlán. His members and bowels were cut off and burnt in the fire. His heart taken out and holden up by the hangman, naming it to be the arch-traitor's heart. And then did he cast the same in the fire. Then was his head stricken off and his body quartered. Ben an jeru a bhí ag Briain O'Rourke. Dráithjarú. Corú cligan ní Ruairc in airde os cion na cara le go bheiceú an saoil é. Caiimid cuiinmh nuair a bhíonn na líne ag dul go dtí an dráma I Southwark. Con drama le Shakespeare eiscin dúrad mar sin. Bhí orthú dul trasna London Bridge, agus London Bridge hí na ceann go léir crocha dis na tráthúir. Agus is tógad gur suirt ráha a bhí I gceist dus na daoine cuile lá go bheiceadís na ceann seo. Bagart se bhí an do níos mó ná muintir London óháin. Ba heachtarach láidir buasa I Ruairc do na tíornaí Gaelacha go háirithe in altamh, nach mhacu rémas éilis le mídhíolteacht nó asúlaíocht ar bí don na choráin. Chuir sé go mór leis an teanna sa bhfear idir na húsla Gaelatha agus an córas túdara, agus ghanganí sé seasamh na néal a gunne na Sasanna. And it hastened the onset of hostilities which broke out in 1593. It certainly radicalised O'Rourke's son, Briain Og, who was one of the first to rise up with Hugh Maguire in 1593. Chur chogadh na níom bliana jeú leis an seanár dúchasach in éireann. I siomí uasal Gaelach a bhí Gafa sa túr lena linn, agus le linn na náthraithe a tháinig gina dhé. Fuair go leor acu sin buas tíbhastí do na bálaí seo. Arcaimid sa chéad Clár eile ar thuair London mar uirlis de chuid Flandal olú. Éit ar ciniú tíisí agus uaislí Gaelacha ar bhádar hiúil ó na dailte, le gnéonthaí géilsinaí díalseacha a thuirteiste is a lonú ar na tailte sin.